bang liang kena man. Oh nabli lihat lu jadi menghibur jadi pedot saja menghibur jadi kalau begini. Maka lu gitu baik tergoyang jadi goyang ya. Ayo tarik nih ya jadi kalau gening jadi Jepang setadel terhibur bayu bling. Ayo tarik man. Kana hangumi jani muka sambat gumine subawaya merasa kewa ulahan medala puntak panteki yang susah payah apang ngarepin upah pengalaman hidup ini diduk makejang gae subah bakat cicipin sake wale hidup penuh miskin nanging tiang kau tetap berjuang apa ngidang kalmaya utang mula saja gumine gumiwaya nanging tiang tu sehingga pasrah sing nyerah tiang ngalahin rumah abang nepokin masa depannya cerah mula jani gumine subawaya maut saha masa kaya apa ngena memodal jujur lanes tanda bersyukur mata kemanipuan hidup tiange bisa kaldar di tuan takur aduh man lu kengken ku mana mana aduh jak waingo nih beli nih aduh jaga bawa cicilan ku tinggi damanya nih buat di bangku jokonya mau berin bang nih mas aduh nih jak bulan aja nih man lu kengken gak pernah ada hidup beli nih jadi mana aduh tolong nih man tolong aduh kengken kali Aduh beli yogi bagus saya kabarin dia beli sabar duen kang wang hidup cara jani bumi subawaya saya kenal bang ngomong apa jadi beli aduh yang penting rago jadi menghibur diri yang penting menghibur diri sebelum rago dikubur ingat tempat syukur hanya nawang tidak bisa dari jual takut lu jangan jual takut yen kana hangumi jani muka sambat gumine subawaya merasa kewa ulahan medala puntak panteki yang susah payah apang ngarepin upah pengalaman hidup ini diduk makejang gae subah bakat cicipin sake wale hidup penuh miskin nanging tiang kau tetap berjuang apa ngidang kalmaya utang mula saja gumine gumiwaya nanging tiang tu sehingga pasrah sing nyerah tiang ngalahin rumah abang nepokin masa depannya cerah mula jani gumine subawaya maut saha masa kaya apa ngena memodal jujur lanes tanda bersyukur mata kemanipuan hidup tiange bisa kaldar di tuan takur mula saja gumine gumiwaya nanging tiang tu sehingga pasrah sing nyerah tiang ngalahin rumah abang nepokin masa depannya cerah mula jani gumine subawaya maut saha masa kaya apa ngena memodal jujur lanes tanda bersyukur mata kemanipuan hidup tiange
kaldar di tuan akor, bisa kaldar di tuan akor.